Lidičky, som tu Mário a Fernando. Takže budeme robiť takú challenge. Keď ja vyhrám v kameň, nůžky, papier, teď, tak čo poviem, to musí robiť. Alebo naopak. Tak ideme na to. Ideme na to. Kameň, nůžky, papier, teď. Kameň, nůžky, papier, teď. Vyhral. Tak ideme. Vyhral som. Tak ideme na to. No daj niečo. No tak, lidičky, povedám ho. Daj hlavu do mreznička. To je dobré. Minus je tam, minus 5, fok je. Kde sme to? No dobre. Ešte nie. Ešte nie. Dobre. Tak hlava. Dobre. Tak ideme na to. Kameň, nůžky, papier, teď. Zase. No tak, lidičky, vrhal som. No tak dáme. Daj hlavu do vody. Poď sem. No tak, lidičky. Ukáž vodu. Vidíte? Ukáž. Tak ukáž. Tak ukáž normálne tú vodu. No. Ukáž im. Vidíte? Je tam voda. Ne. Tak idete. Ideš. Tak ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dobre. 20. Dobre. Tak ideme na to, poď. Kameň, nůžky, papier, teď. Takže som vyhral, tak ideme dať úkol. Tak lidičky, mám tu takú, že na špagety. Špagety mám tu a dám mu to jesť. Ideme na to. More, tu máš a správ. Jesť. Úkol. Úkol. Yes. Tak možno nie. Tak ideme na to. Ako vidíte, jesť. Tak no, ideme na to. Ideme na druhý kolo, tak ideme. Lidičky, teraz ideme tak, že kto vyhraje, tomu druhýho musí vypiť pohár limonády za 10 sekúnd. Tak ideme na to. Ideme na to, lidi. Kameň, nůžky, papier, teď. Tak vyhrhal som. Počkajte, lidi, ideme na to. Ideme na to, lidi. Snad to vyhraje. No. Tak poď na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, lidičky, to nič. Tak toľko. Lidičky. Na to. Kameň, nůžky, papier, teď. Vyhral som. Tá úkol je, aby si zjedol túto čili papričky. Ukáž na kameru. Ukáž. Tak, no poď. Tu máš more Pepsi. Lidičky, jako posledný pokus bude, že budeme mať slime a dať si tu do očí. Na 10 sekúnd. Tak ideme na to. Kameň, nůžky, papier, teď. Tak som vyhral, tak poď. Daj tu je a daj si to. Akože, ale na celý oko, toto čo, počkaj. Tak to musíš. Počkaj, hello. Drž si to, aby som... Sami. Tak, raz, dva, tri,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže áno, máš to. Takže lidičky, majte sa. Ďakujem, že sa dokúkali až doteraz. Takže dajte like a odber. Majte sa.